wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pemaosan manakib ampun ewaos arang-sarang matur muga barokana waosan manakib seteja maksud bentuk cuan kawuluban panjenengan hajat dunya hajat akhirat apa kembangatin Gusti Allah amin. Seteja keluarga ring sepo sampun pleman ke alam kubur matur muga pada sepor atu amin. Ega terima seteja amal saena amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abi Dzarrin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, saking Sayyidina Abi Dzarrin saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamat wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Faqaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Salasatun utawi wong telu iku la yukallimuhum ora bakal ndawi sahum ing salasah sapa Allahu Gusti Allah yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat. Wala yanzuru lan ora bakal ningali sapa Allah, yakni kelawan pandangan rahmat kasih sayangi Gusti Allah ora bakal ningali ilaihim maring salasah, wala yuzakihim lan ora bakal bersihaken sapa Gusti Allah ing salasah ing telung golongan. Walahum lan iku kaduwe telung golongan adzabun utawi siksa alimun kang sanget. Faqaraha moko maos ha ing dawuh salasatun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marratin kelawan kaping telu. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat dari sahabat Abi Dzarrin ada bede telok golongan sepaki ning dina kiamat. Telok golongan nikah tak bekal oleh pandangan rahmat dari Gusti Allah, tak bekal omongin bi Gusti Allah, ben tak bekal berseen dina Gusti Allah. Kasar bahasana sambian Gusti Allah tak omes wae, tak ereken bi Gusti Allah. Anak tak ereken ring tua bae bingung. Murid tak sapah bi guru biasane sapa tak sapa nih kebingung. Wani ke Gusti Allah tak ngomongin, Gusti Allah tak kesokan adebu, tak kesokan abri pandangan, ben juga tak kesokan abri kebersihan do orang beneka. Lebih dari neka walahum adzabun alim, orang ini kesediaki adab sesangat pedih pagi ning dina kiamat. Faqaraha thalatha marrat. Kanjeng Nabi maos nikah telo kalih. Salasatun la yanzuru la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Baca telo kalih bi Kanjeng Nabi. Waos telo kalih bi Kanjeng Nabi. Nutuaki ini adalah orang-orang sebetul-betul sengsara. Orang telok ini betul-betul orang se bekal celaka secelaka-celakan. Telo kalih Kanjeng Nabi meliin debu beneka. Faqala Abu Dzarrin, maka Abu Dzarrin qala moko dawuh sapa Abu Dzarrin sahabat Abu Dzarrin radhiyallahu an, khabu wa khasiru, khabu tuno sapa thalatha wa khasiru lan rugi sapa si thalatha. Ya Rasulullah, mak celaka ongku orang teluk nikah, mak sengsara ongku orang teluk nikah. Khabu wa khasiru, ciloko sengsara. Man hum ya Rasulullah, man niku sinten ya Rasulullah, tu Rasulullah. Sera orang teluk nikah secek celakan nah, sera orang teluk nikah macek sengsara nah, dabun sahabat Abu Dzarrin.
Qala mongkon jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-musbil. Sing pertama nggih niku wong sing nglembrehno nang pakaian sarana kesombongan. Orang sing nglembreaki pakaian elembreaki karena kesombongan. Dadi orang lambok nikah pakaian nglembre orang laki nikah. Semakin lancong napa nikah nyamana lengan, semakin lebar lengan, semakin lancong pakaian jubana, maka semakin ngelelet, semakin terhormat, semakin angge. Ini adalah pakaian kesombongan. Kangkui orang laki haram hukuma engki peneka isbal, ngelembreaki pakaian melebihi mata kaki sampai nejing ke tanah keng karena kesombongan nikah haram hukuma. Mungkin nikah ada ning kanto. Lamun beda ada niat panapa sebab pun bene adat bene kebiasaan. Ning Arab ngelembre ini yang adalah satu kehormatan. Mun reng bine ya kudu ngelembre bah. Orang bine harus cek sampai cekak-cekak orang bine, cek sampai ketinggal toot tamun bisa. Kita tambah kaos kaki, ki di babana mata kaki, babana remerean neka mata kaki neka. Aneka orang bine harus mun nggak nika sekera mun saumpamane sengkap bereng angin, tek ketinggal aurat ta. Mun reng laki tak oleh. Kanjeng Nabi ini kemun pakaian iatas mata kaki, iatasan apa nyamana? Remerean apa jangan coba? Hah? Kemiren kali niki, keng haja para pada kemere haja. Kemiren. Dadi nek Rasulullah niku ndamel pakaian nduguri kemiren niki, mboten nate ngandhapi kemiren sampai menyentuh mata kaki. Dadi jubah, izar, sarung niki ndukuri mata kaki, ndukuri remerean neka. Niku pakaiane Gusti Kanjeng Nabi. Pakaian Abu Jahal lain, Pak. Ngelembre pakaian Abu Jahal nika. Ngelelet sampai ke budi. Mareng bine mangken osom ngelelet keng cuma setengah badan. Jadi separuh tok dodon keng dak beben ngelembre ya pada balik bukak berarti aja. Dari ada bagus dari budi bulong. Orang bine kadang mun mantanan resepsian utabo ang napa pakaian kebaya. Dak bawa nang lembre mojo bahkan teku mun kemantan kayak budi. Do dene separo. Kita latok mun to karo wah ya ketebelik jinya mana tebelik. Nah, aneka pertama engki beneka al-musbil orang sing nglembreaki pakaian yakni isbal, haram hukum isbal nika. Sampean mun nanti sarong BHS secapa kan sabuk yade. Mon wadi mor takir sabuk bo sabuk yatta sepelkot BHS. Hah? Engki ala kulli hal apapun pakaian sebi sampean niaten karena kesombongan engki jang oleh kenceren malah oleh tusah dari Gusti Allah. Si nomor 2 orang sebekal tak bekal olia napa nyaman pandangan dari Gusti Allah ben orang kelak tak bekal ngalebi Gusti Allah. Si nomor 2 ki beneka wal mananu wong kang ahli ngundat-ngundat. Orang ahli dat ngundat, Pak. Can metureuna ocengan. Nah? Uci-uci. Para padbi ciuci berarti. Ocengan ini ngundat-ngundat ndak ono matur suwun nih kon awas njaluk maning kon. Tak oleh dat ngundat nika. Sing belanjani aku, sing gedekno aku, dadakno nek wis gedhe lali nang aku, berarti dat ngundat orang nika. Sing nyumbang aku iku musala iku sampai pernah ngono, sampai kerasan ngono. Lah saiki panitia ustaze gak noleh blas nang aku. Atau oleh yo terus deh yo. Tapi kita tole. Al-Mannan selain Gusti Allah tak oleh. Mun Gusti Allah kening Al-Mannan karena Gusti Allah nika patut mun dat ngundat, Pak. Katipun panapa tak dat ngundat bumi sak kebe Gusti Allah, langit sak kebe Gusti Allah, ternyata kebe maksiat di mana sana. Mereka Gusti Allah ni ka Al-Mannan. Mereka nyaman orang ni ka nyaman Abdul Mannan.
kaulane zat kang ngundat-ngundat al-mannan. Nek menungso ndak oleh ngundat-ngundat niki. Nek sampean ndak kate nyumbang, ojo nyumbang, timbangane nyumbang tapi sampean ngundat-ngundat. Ndak usah bantu wong, nek sampean kate bantu cuma sampean niku menuntut orang lain untuk berterima kasih. Nah, sece ilmune wong sing sedekah, ilmune wong sing nyumbang niku napa niku ikhlaso. Nah, ilmune wong sing disumbang ya syukura. Mun bantu orang asokor, mun bagi saya bantu cek nuntut orang untuk asokor. Mun sampean nuntut orang asokor berarti sampeannya kedat ngundat, ciuci, aucengan. Nek wong sing disumbang yo matur suwun no. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Wong sing ndak gelem syukur nang menungso berarti ndak gelem syukur marang Gusti Allah. Syukur nang wong tua berarti bentuk syukur nang Gusti Allah. Syukur nang guru karena wis dike ilmu berarti bentuk syukur nang Gusti Allah. Syukur nang wong tua, syukur nang guru niki karena wis dibantu dening Gusti Allah. Mun Gusti Allah se ndat pantes dalam ayat Al-Qur'an beda kata-kata mannan nika. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Gusti Allah dawakan walaqad mannallahu 'alal mu'minina. Teman-teman Gusti Allah ngundat-ngundat. Allah taala ocengan, Pak. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusihim, yat rasulan min anfusihim, ingkang pundi rasul niki saking golongane manungsa, yakni golongane manungsa napa jenenge min anfusihim saking golongane Arab saat niku. Yatlu alaihim ayatihi, sing tugase Kanjeng Nabi membacakan ayat Al-Qur'an, wa yuzakkihim, dan membersihkan daripada sesembahan berhala, wa yuallimuhumul kitabah, dan memulang kepada mereka ilmu-ilmu yakni Al-Qur'an, wal hikmata, lan ilmu sing manfaat. Kurang komplit ta Kanjeng Nabi, kok sampe ndak gelem syukur jare Gusti Allah. Allah taala dat ngundat lho. Ki kurang apa ring seiman ke Gusti Allah ya. Ebri nabi sebaik-baik nabi, ebri otosan sebagus otosan, ebri Al-Qur'an paling bagus-bagus sekitab, ebri ilmu paling utama ilmu. Gusti Allah dak ngundat ke kuliwi sampean. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa Lebri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling bagus-bagusnya Nabi, afdalul anbiya wal mursalin, khataman nabiyyin wal mursalin, pemimpin para nabi Gusti Kanjeng Nabi, sebaik-baik para nabi Gusti Kanjeng Nabi. Mak tak lemah syukur, mak tak gelem atorok ke Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi le sempurna. Allah taala ocengan, Pak. Mun lain Gusti Allah tak ocengan, kakek beri bumi tak ocengan, kakek beri langit biareh tak ocengan. Allah taala mah keluar aing, Allah taala nyiptaake gunung tasek bi cugon tak ocengan Gusti Allah. Nyiptaake apa ben atas langit ni ke bumi ni ke Gusti Allah tak ocengan. Ndak ngundat-ngundat nang kula mbek sampean. Cuma situng makhluk sik yo ocenge bi Gusti Allah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kuli sampean celaka king saragelu. Mohon kula panjenengan tak dadi orang sing ontong odik ning atas dunya, padahal lek beri Kanjeng Nabi Muhammad keng saragelu, Pak. Nek kedebun Gusti Allah. Walaqad mannallahu, Allah taala citung tok riya sedat mundat, mun lain tak dat mundat Gusti Allah. Mergen Allah taala disifat Al-Mannan. Allah taala nyiptaki kauluban panjenengan, ebri cetak, ebri tanang, ebri sokoh tadat mundat. Tadat mundat Gusti Allah tak ocengan. Cuma ketika Allah subhanahu wa ta'ala abri situng nabi nyiptaki makhluk situng saknya nabi beneka afdalul makhlukin, paling utama makhluk, Allah ta'ala ocengan. Cek percaya mun beda orang ngocak Kanjeng Nabi manusia biasa, Pak. Cek sampai edingaki ocan orang sing ngangkep Kanjeng Nabi manusia biasa, cek terlalu amul jaki Kanjeng Nabi, apa boleh ngangkep beda makhluk selain Kanjeng Nabi lebih utama timbang Kanjeng Nabi, cek edingaki.
Karena secara mutlak Kanjeng Nabi ini kah afdhalul makhluqin, paling utama-utama makhluk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala dat mundat lah. Mun teti orang celaka teti umat Kanjeng Nabi king sara gelu. Mun sampean ngelakonin kebagusan, kita ngelakonin catet. Mun sampean tero ngelakonin kecubaan, kita ngelakonin catet. Sampai sampean ngelakonin ki rotunda bi Gusti Allah. Cek catet kadek dia malaikat mak pola ki atobat sekejap aki. Ki kurang deur mah gule bi sampean. Ki kurang belas deur mah Gusti Allah barokah teti umat Gusti Kanjeng Nabi. Saya terakhir orang se tak bekal oleh pandangan dari Gusti Allah yang kita nikah wal munfik sil'atahu lan wong kang belanja akan sil'atahu ing dagangane si man bil halafi kelawan sumpah al kadzibi kang goro. Wong sing kepingin payu dagangane tapi sumpah palsu. Oleh iki 100, waduh gak oleh lur. Billahi wallahi, padahal guru Pak. Beda orang yang entar datang. Piro iki oleh 50. Waduh, tas lo. Sumpah billahi wis dinyang 75. Cek beja apa cek ada reng naber. Cek ki buru muka la billahi. Orang sing ngak nikah waku ning dina kiamat. La yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakihim walahum adzabun alim. Tak bekal ngalek bi Gusti Allah, tak bekal oleh rahmat dari Gusti Allah, ben orang nikah bekal oleh azab sepedih. Orang sing ngelemberaki pakaian, orang si ahli dat ngundat, si nomor telo orang si asompa palsu teropaju degengenah. Tak usah sumpah Pak. Apa boleh makin mon sumpah bila nikah kebai dasar kekuatan. Nek ono wong dakwa ngarani, wong sing ngarani niki kudu ono bukti. Nah, nek ono saumpama sing ngarani kok ndak ono bukti, ndak ono bayinah, maka sing didakwa yakni terdakwa niki harus berani bersumpah. Nek wong biyen sumpah niki berharga. Nek wong sakniki sumpah niki dianggap kacang goreng lah. Ngarani wong niki sumpah koyok kon billahi koyok kon derem mamek billahi koyok kon billahi kake paling billahi kake paling iya beun paling kok billahi beun paling derem mama billahi beun paling je ngaranin orang billahi beun paling jan saking dari tak berhargana sumpah ning akhir zaman nih nyamana Gusti Allah ni kamulja Pak. Nyamana Gusti Allah ni Allahu Akbar sepun ning azan, Allahu Akbar sepun ning dalam salat. Nek bisa mene kebe karo kebe mepaju tegengen regeleme buji. Cukup balu sumpah. Billahi tutuk karene wingi, billahi sik tas kulaan. Karo balu billahi. Senabar de iki billahi koyo karene wingi. Lu derem adola. Tolong orang ria lah. Cek di ngaki mun beda orang ahli asompa aja lah. Banyakan guru nih jadi mun nanya asompa. Oleh asompa mun pacat sompane kayak sangat ebutuaki mun kira nyelamataki benden orangnya ben orang je wallahi engkau tak tahu demi Allah engkau tak kenal orang ria. Saumpama guru tak apa-apa guru. Sokor nyelamataki orang. Dalam rangka merukun orang tak masalah. Mun asompa hanya ma Gusti Allah keng untuk sekedar paju tegengen. Bekal sediaki seksa paki ning alam ning dina kiamat. Nah, telo orang nikah hindaren. Ojo biasa ngelembrehno pakaian. Sakniki ndak ngelembrehno Ustaz, ndak ngelembrehno cuma dutu-dutuno. PHE sih dek ngarep. Ono sing tir kelatir tak buang tir kelatir. Nek perlu sak cape ndak dibuang. Lah niki mungkin nek kula ngarani lek isbal ndak isbal, cuma dalam rangka takabure niki mlebu nang kategori niki. Yo hatta wong wedok nggih napa maneh wong wedok. Gawe mas-masan kadang-kadang nggih nek digawe nang jobodo, nek kate metu digawe jero omah iki genti gelang karet biasane. Sebab ada sing nyongok meneluar kan kambi terngeter wa tanang. Ya mbo anu lah ada yen iki se larang bi terngeter tanang ngeri ya. Tadi apapun bentuk tapi bentuk takabur baik nih dari pakaian, wa dari bangunan, dari
macam-macam ala kulli hal se orang gelek niat karena takabur ngangkui pakaian silahkan keng niaten jaran tetina keng mon sampean aniat area pakaian karena kebeganggaan kebe bong sombongan wah nikah semaraki oleh bentun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi cek dat mundat sampean mon tak bantu atau saya bantu lah tembang sampean dat mundat wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ojo sampai ganjarane sedekahmu dirusakno ambek bil manni kelawan ngundat-ngundat wal adza lan ngelarani. Ono wong nyumbang cuma ngelarani, ngekek mangan cuma genemane ndak enak. Nyok endok badoken. Mulya lek mari badok. Waduh. Masa meri ngakan ana badok. Wis ojo ngekek mangan wis timbangane sampean nglarakno ati niku. Ndak usah bantu wong nek sampean pancen ndak mampu. Apa maning bantuane cuma nuntut wong cuma matur syukur cek ni matur suwun cek ni wong niku merasa mempunyai jasa. Niki ndak tepak wong kok ngeten niki. Justru wong sing koyo almanan niki almannu wong sing ahli ngundat-ngundat bakal disediani nggih niku azab sing sangat pedih, azab ingkang sangat besok dina kiamat. Nauzubillah. Sing nomor 3 nggih niku wong sing bondo sumpah goro nyebut asmane Gusti Allah cuma Bondogoro kepingin dagangane payu, ojo sampai nggawe sumpah, cek sampai nggawe sumpah. Thank you. Engki mun sampean jujur insyaallah sampean gelem seneka mun sampean tak gelem gimpo nek jual kereng lain. Nek orang ngageng neka, orang ngajualan bercaran nah. Nek sampean duwe tanah, tawakno nang sing cedhek-cedhek omahe dhewe. Lek sampean duwe sawah, tawakno nang sing ndek sampinge. Iki aku niat kate tak dol, karep sampean. Nek sampean karep boleh cedek ambek sawah sampean. Lah sampean njaluk piro, Dik? Aku njaluk 100 juta. Waduh gak kuat. Oh ya wis, tak dol nang wong liya. Beda orang nabar nek aku 75 wis tak JP aku, ndak apa-apa. Boleh cedek sawahku, boleh cedek omaku. Oh sik tak pikir dhisik. Mari ngono kok ana wong ngenyang lebih toko 75, 80 sak ngomong-ngomong. Mas, Gus, Kang, ya beda si bengal belung polo. Ben kan petok lemak, ya beda orang naber, orang tetangga desa nyaman ria bungkone dina kaki mon tak percaya entare tanya aki, bengal belung polo. Orang bangun bagi dak kakek. Belung polo. Mon kakek gelem bagi dak kakek mon nje bagi dak ruah. Oh iya kok tak sanggup mon belung polo. Bagi ke orang. Mon se pertama nikah tata cara nere ngajual. Cek moro bagi dak orang lain, bisa menjual ke Cina kapi tanan. Wala nole landasan baju ke pabrik. Arwa Cina na penter. Beli Cina tak bagi. Akhir ngakui kaci semeleh. Kaci na dari Cina tadi pada bay. Tacel bagi dak tetanggen ruah. Oh sesemak sabun bagi dak saya pikir saya renga sesemak tanan bungkon bola kebe bangun kebe pelebaran utabe bagi dak anan. Ni tata cara nah orang acual saya mau bagi ke orang lain. Akhirnya bagi ke orang tanah pikir bungkon tepat tetangga saya tak tepat. Tetangga saya celoper. Waduh. Tak bojong, tak pasas yang malam mabuk akhirnya ngerosak. Sampian tanggung jawab aku. Ada yang berdina ya tak bengalarang bagi ke orang luar penting paju larang kakek pesetok waning cetak kakek tak mikir budin ya jadi mau najualan nih kesenikat aturnya ke caran senika jadi cak mau bagi ke orang lain selama neng pinggir tetanggen sampean boleh bisa sampean bagi ke orang-orang sesoleh masalan nika bangun sampian kula pun bejer separuh yang kula ngampung acelep kebaik kegiatan-kegiatan keagamaan seneka Pak. Lah semele degi ya. Wis kok bengal 100. Keng nyicil. Ting bola bojone nyicil alat bolat waduh. Ya wis akhirnya sangke saya jual lah. Pon telo orang nika sebagai loli adab sesangat kipe nika orang sing ngelembre aki pakaian, orang laki orang bini harus ngelembre. Harus ngelembre orang bini nika. Boleh pakaian di atas 1 ot. Sekelan numpak becan ke laut angin gede ada. Hari saya buat topa aliran saya larang bi pemerintah ruah aliran ISIS yo. Dari ISIS saya nyaman dia. Nah, itu timon orang bini, kutu ngelembre, orang laki tahu yang ngelembre, malah tak ngak biduan sampean. Mana sayaan panteng ngelembre, orang laki sayaan. Cek ngelembre malah tak ngak saya.
Orang bini ngelembre. Nomor 2 al-mannan, orang yang sedat ngudat. Tak boleh dat ngudat. Sing ngudat cuma Gusti Allah. Si nomor 3 cek sampai sumpah guru. Hanya untuk nyari keuntungan buan kelaban sumpah si guru. Naudzubillah nika ancamna la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah taala tak bakal ngereken ke orang nika, tak bakal oleh rahmat ban orang nika sediaki azab si sangat. Naudzubillah, mantar moga dadi ilmu manfaat, mantar moga pada selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bisawab. Afdalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak amal wakil wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.